Ni itariki 12 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Umunsi wa kane w'icyumweru. Nguhaye ikaze nanakwifuriza ibihe byiza mu makuru ya Kasas Today Showbiz Live. Reka twidagadure, twitaramire, tunezerwe mu makuru y'imyidagaduro ugiye kugezwaho nanjye Yambisanti Angel mu gitaramo nk'iki ngiki. Mu Rwanda mu makuru dukesha inyarwanda.com, nyuma y'umwaka abigerageza Chris Easy yatangiye urugendo rw'ibitaramo i Burayi, ndetse Gakwaya Celestin niyo mazina yahawe n'ababyeyi be umwite nkaka, kuko ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 yamuritse filime nshya bita Hell in Heaven. Ni filime nziza cyane ishingiye ku mibereho y'ingo idakunze kuvugwaho rumwe, aho usanga nk'abagore bahuze cyane batari kwita ku ngo, bikaba byateza ikibazo. Tuzabireba cyane muri iyi filime bita Hell in Heaven. Ni filime nziza cyane ya nkaka yamuritse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni mu rwego rwo gushyigikira ibihangano nyarwanda n'abahanzi babyo. Minisitiri w'urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima yavuze ko nta muntu uzongera gukoresha igihangano cy'umuhanzi nyarwanda atakishyuye. Niyo gahunda ihari. Nkubwira yuko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitieri yatangaje ko barekuye Usanase Shalom wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie nyuma y'ibikorwa amaze iminsi ashinjwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB azira kuvuga amagambo ateye isoni n'ibindi bikorwa bikojeje isoni umuco nyarwanda. Reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaha y'imyidagaduro. Wakoze kubana nanjye muri Showbiz Live, wari uri kumwe nanjye Yambisanti Angel, yari intore mu mfura Silent Fire at your mind, a billion African Black Dreamer Boy Yambi Joy, speaker boy alone to make a load of Tokalas Jim na Supermafita na Antagonist. Ugira umunsi mwiza. Hug life for Zaya Malone.